Tervist! Head kooli algust! Bussiga sõidame. Jalgpalliakadeemiat ja Paide linnameeskonna poolt on neid tervitama tulnud tegevjuht Jaanus Kruul. Klubi inimesed, paraku kõigepealt tutvustame spordidirektor Gert Kams, 2. september aasta 2024. Pikaaegsed mõtted ja soovid on realiseerunud sellega, et akadeemia noored sinu taustal on tegemas ja läbi viimas oma esimest trenni. Mis tunne sees sind valdab? Ma arvan, et selles mõttes rahulolu, et Kutsehariduskeskusega koostööd me seda plaani alustasime ja nüüd me oleme lõpuks siin 2. septembril 19 mängijat täna kohal, 1 jäi haigeks. Aga päris palju poisse. Kuidas sa näed selle meie loodud akadeemia mõju Eesti jalgpallile üldisemalt ja võib-olla kasuteguri mõttes ka otseselt siis Paide linnameeskonnale? No, ma arvan, et kõigepealt me peame vaatama seda, kuidas see kasu meie enda klubile toob ja see mõte meil on siin juba tegelikult aastaid olnud, et see akadeemia siia Paidesse luua, kuna nüüd meil saab ka hall valmis ja meil infra näol on tegelikult kõik võimalused olemas. Me tahame seda hästi teha, me tahame seda heal tasemel teha ja me lõpuks tahame seda, et kõik Eesti parimad noored meie akadeemias mängiksid. Fakt on see, et pikk ja raske teekond on suuresti läbitud. Stardipauk on antud, aga millised olid võib-olla suuremad väljakutsed akadeemia loomisel ja kuidas me neid väljakutseid siin jooksvalt lahendanud oleme? Ma arvan, et tegelikult võib öelda, et suur töö on tehtud, aga veel suurem töö on selles mõtte sees, et nendest mängijatest vormida jalgpallurid. Eks kitsaskohtasid oli kõige keerulisem, ilmselt oligi leida see partner, kes siis oleks nõus ka omalt poolt, ütleme, nõu ja jõuga seda tervet mudelit nagu kokku panema nii, et nii sportlik pool kui õppimispool oleks mängijatele võimalikult mugav. Millised on sinu enda ootused ja võib-olla et klubi ootused sellele esimesele akadeemia lennule ja kuidas me neid nii-öelda edu mõõdikuid siin just nimelt mõõtma hakkame? Ma arvan, et kõigepealt on kõige olulisem see, et me saame kokku ja paika heal tasemel sellise treeningprotsessi ja juba selle pealt ja ütleme, nende treeningute arvu pealt me hakkame mängijate taset tõstma. Aitäh sulle, Gert, ja palju edu akadeemiaga toimetamisel. Küll, aga ma ei saa aru, kus nad ongi. Treener ja Kevin, abitreener, Raiko. Mika Laurikainen, welcome to Estonia. You're the newly founded academy lead for the Paide Academy. How are you feeling? Yeah, good. I'm excited to start here. We had a long talks before, solved the case, and I arrived here, so I'm eager to start. And it's a good first step to see all the boys and staff and everything. From your experience in Finland, what key principles will you bring to Paide for developing young talent?
The basic principle in player development is long-term planning and how we monitor development, and that needs to be there. Also, the methodology, what to use, it can't vary year to year. It needs to be in the same direction with few really simple rules, and then we can adjust. But these are the main principles. And what are the main challenges, perhaps, and opportunities for the first academy players that are living, studying, and as we can see, training in Paide? I think that's a perfect chance for boys to develop if they want to develop. I think they will have everything they need to become a football player, and not just football player, but they can study some profession as well. So I don't see any problems. If we want to work, everybody wants to work, everything is possible. How will you try to integrate your player development psychology and human-centered leadership into the academy's daily routines? I start with people. It's always people first. Who you work with, how you work with the players and the staff and everybody. So first we see how we work together, and then we create the line. That's how I work. And last but not least, what's your long-term vision for Paide Linnameeskonna's academy over the next few years? Well, I think that's a general and common goal, to get their own players in the first team and the national team and for onwards. And that's my main priority. I think that would be the ideal. But at the same time, it doesn't happen in one night. It takes a long time. I think the development process, for me, this first 3 years will be sort of time that we can say that is it working. With 1 year, we will manage to do something, but not all. Thank you very much, Mika, and best of luck for the upcoming years. Thank you. Thank you. Cheers.